Pinapalabas, naatap ti Ridep kada Chona kan Victor, iti karabian ti bispiras ti kalaysada. Kinasarita manan ti balasang ni Victor, asubadan nan tukumati ayat na, intun nan anayen ti panagasawada. Iti sa paliabangir, saan met amakaturog ni Criselda amang pampanunot, no dumaray to iti kasarda Victor kan Chona. Agingga nga imawag ken kuana ni Dominic, kat binalakadan na asaan langen at tumabuno iti kasar. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo na paulwan. Si iti barukon. Anya, wala. Mukayat mo ti saan amasaktan, Criselda. Sige man langan. Sa anak ton amapan. Agyamanak mo denggenak mo lang. Dominic. Victor, itayak pa yan nakasukat. Yapuramat matagtaganan ni mami nga gururay ka data. Apay, iha. Saan ka di pa yan nakasukat ni Victor? Saan pa nga ron, mami? Dagdagam, ang mga numala daw tayo ni Jesimbaan. Sa bagay, nasa papay. Nagpayag kat nga agsukat day talalakin. Jonah? Isudetan, mami. Victor. Wow. Nagkwapon pa din nga asawa. Sige, mapantayon. Nakasukatan ni Victor. Wan, mami. Hintay yung din, Jonah. Mami. Sige, mapantayon. Nakasaganan ti pagluganan tayo mapan ni Jesimbaan. Nalulem abigbigat. Kasla makipagrek ng ti langit. Iti papatay ta ni Victor. Ni Leon. Isuday iti umawawag. Hello, Leon. Anya? Addakan ti tasimpaan. Nasaya at nukasta. Masapol asiguraduam ti papatay ni Victor. Wen, saan ka ngagdanag? Ikan to'y tidak kalabunos mo. Numapatay mo ni Victor. Tiam mo, tumabuno ko iti kasarda Victor Kenchona, anak. Saan, tata? Agyaman nak, no saan kamot laag amapan. Kapot ako na ni Dominic. Ad-adala nga masaktanak no mapanak. Osto na ita, anak. Anay, agsangit ka pa na. Kapot oray sa anak kamapan. Kasla maduduglat na to'y pusok. Tata. Anak, awat mo, tigasat mo. Narigat ti mang lipat, tata. Una, naskan alipata mo ni Victor. Inayat ko itinapod, no? Sinangal mi ti ayan-ayat mi. Nagalisto, anasuliso. Anak,
Mabalin asaan ada kayo ti agkagasa. Naimimbag pa'y ko ma. Asan ko laangan anaam mo ni Victor? Mangitagayak pa'y. Pangururayak iti pinaaramid ko kinilyon. Sapay lakma. Tasaan ngagmintis daya hard killer. Tapno marik na ni Jonathan. Numatay ti mangikalay sa kinukuhana. Oh, ni Crisilda. Isu na ito'y umawag. Crisilda? Hello, Dominic. Sa dino ti ayan mo? Adag dito'y balay ngagpaspasana. Agpadat. Adagpat dito'y balay amang buy-buya iti dakkel aladawan ni Victor. Anya? Puuram aminen apakalaglagi pam ken Victor. Anya, tapay ko maapuorak. Gapo adda asan mo amalipatan. No adda dagiti pakalaglagi pam ken kuana. Kasta ka di mati naramid mo. Pinuoram ka di amin dagiti pakalaglagi pam ka ni Chona. Crisilda, Oh, apay adi ka makasumbat. puurak ton. Maaramid mo nga. Idinto tanalaos ti panagayat mo ka ni Chona. Sinayang ni Chona tinadarisay a panagayat ko king kuana. Para kay Kuana. Awan sir-serbi ti ayat mo. Gabutan ni Victor ti ayatan na. Tisalbag a Victor. Sursurwamatan alipatan ni Chona, Dominic. Nariga timang lipat. Ngam. Aramitig deta. Nakasasaam dagito'y apasamak itibiyag ta Crisilda. Ngam saan amay may sa tialdaw. John, nagadugayam na giti umay mang saksi ti kalaysat. Wan, Victor. Katkaduan kadakwarda dagiti prominente at tao. Sa bali lang nga talaga tibak na nga niya. May sakan tumatan kadagiti kas kada kami at ang tangadan da. Sipod kinaubing ko. Itasaan ko pulos at inarigagayan ti bumadek iti mansyon. Nga, isun di madama pag naedang. Agbayso. Imsan ko amarik nati kinatalingin ng tibiyak ko. Gaputasan mo na ta amalipatan ni Criselda. Victor. Chona, agsagana kayo. Umayan ti padi. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Nalpas nga tanti kasar da Victor ka ni Chona. Naragsak nga tamat laang ni Victor. Anang ikasar ka ni Chona. Kas na madudog to'y pusok amang pampanunod. Ngagas na wanda Victor ka ni Chona. Lay, agsang-sangit ka man, ama. Kaputasan ko ang magawidan, tatag.
Anak, lipatong kuman ni Victor. Sana kas ka rin na timang lipat, tatang. Katno kaano ang malipatak ni Victor? Saan ko ang maibaga? Salbag. Itayak pa yung umawag kinilyon. Gamdimot sumungbat. Anya nga tanti mapaspasama kijisimpaan na pagkasaran de Victor Canchona. Nalpas nga tanti kalaysa. Nilyon na ito yung mawawagan. Sapay lang ko ba? Halalpas ang tipinaramit ko. Hello, Leon. Napatay mo ka din ni Victor? Niya. Sampay. Masapul ang budasimon. Madamanti ka sana. Agyaman kami unay kakabsat, iti panangsaksi, iti kasarmi kini Victor. Kablawan kayo, itinagkasat ka naragsak a panaglangtit na puso yo, Chona. Victor, iha! Sapay la kuma. Tanalpasen ti misyon ni Leon. Kunakon kat. Sunday toy. Hello. Anya? Saan ani Victor tinapaltugam? Salbag ka! Sino nga natin? Ti inana. Bayamon, sanin. Awan ti mabalinta isumat ti napaltogam. San mo napatayin ni Victor? Magawam! Pumanaw ka ditan! Tatang! Apa yan na? Ada nang ko makapakulayaw adamag iti radyo. Anya dahi adama? Ni Tita Dorothy, tatang, napaltugan. Anya? Untang, pinaltugan da idinalpas ti Kasarda Victor Canchona. Anya nga ta rason? Awan ti makamu, tatang. Madama ti investigasyon dagiti pulis. Sana kami ang panawan, Mami. Jonah, umay kang tarumbat na pala dito ICU. Subyan tanto ni Mami. Ito maradama. Saan, Victor? Diyak kaya ta panawan ni Mami. Uwen, nga makapatakas ken kano masubram ulit yung ladingi. Aglagi pa yun. Agdadagsan ka. Ket amangan numalisan ka. Sino matutiunan ba ilan ang paltok ka ni Mami? Isuwata at talaga tirantada apat. Uwan lumaysa ka na kami kinitsura. Ngam, aksidente laeng nga ni Mami tinapuntahan. Mami, saan ka matay? Sana kami apanawan kini Victor. Ipagpagapom kumay, tagbaling nga po ko. Jonah, gusto na. Isarding mo kumatag sangit.
Ang mga nodadakas sa mapasama kada kayo tininawa mabiya. Jak masarkidan tila dingit ko. Gapoy tinapasamak ni Mami. Awan ti amo ka basol ni Mami. Taapay ngay darami dagang kwarta ti kastoy. Siguro may iba pa ni tinegosyo ti kaya napasamak ka ni Mami. Aniya? Awan, Victor. Awanan ti mo kasabali. Haga po napatayan da ni Mami. Nasana ga po iti negosyo. Sapay na kupatakas tanak paiso. Yak kayat nga damabukal lamadi nga atap kanyak da Victor Canchona. Isu nga umawa ka ki ospital. Iparik na kadakwada ti concern ko iti napasamak kay ni mama ni Jonah. Salpag. No apay kat ngamin nga isu tinapaltugan. Awan sir Pina. Dakkel nga itad ko kinilyon. Tadi na ipatungpal tibilin ko. Aging gaita. Saan pa yan nakaput ni Mami? Matay Victor. Saan ka nagsaw ti kastadyo? Agkararak ti Diyos. Tas apay la kuma. Asilpon na pa'y tibiyag ni Mami. Kita panunutan na matayan ni Mami. Lima pa yan di matlagan agring. Asilpon mo. Adaw mawawak yun na. Ni Dominic. Hello, Dominic. Hello, Jonah. Nalamag ko na paltugan ni Mami. Kumusta na? Saan ba yan nakapuot? Naging gaita. Sino nga tatiyakin arami iti pan nakapaltog na? At nakatin, amom amang gurub-gura kang kwan? Awan ti amok. Kanawan matinay sa istorya na kanya kakariri na. Anya nga ron timotibo, inang paltog kang kwan? Mabali na gapoy ti negosyo. Kawanin ti mo kasabali ang motibo. Tap na patayan na ni Mami. No sana gapoy ti negosyo, Dominic. Dominic, talaga nakarman ni Jonah. Gapo kadagiti inaramid na kadata. Tapayan ako ng tikasta, Crisilda. Gapo iti pan nakapaltog ni Mami na. Piman pa no dinan malasat, di pa nakapatog na. Mas ad-adda nakapimpiman ni Jonah. No kasta ti mapasamak, Dominic. Sabagay. Barang no makalasat matlaang ni Auntie Dorothy. Malagip ko lakit nga roti kanayon na iti nga ibagaki ni Jonah. Nga, anya? Ama iliw amadaan iti apo ko. Agdadagsan mata ni Jonah. Wan. Ngam kasanon no sana makalasat iti pan nakapaltog na. Di awan latat serbina. Dahil dirag una, amaadaan iti apo ko. Jonah, naggapo ka iti kwerpo ti polisya. Kumusta harot investigasyon da iti panakapaltog ni Mami? Sigun iti inwayat ta a partial investigation.
Ket gapo kalo iti negosyo ti kagrona nagkikitain damo tibo. Kunang tupay. Yung awan ka di pay. Di maatap. Awan ka di pa iti suspect, Victor. Awan pa'y. Ngam ti ko na mabalin a professional high killer ti kalman. Anya? Lakam amak met gayang ti biyagyo a babaklang. Agpay sungarot kwartayo. San kay met a target. Agdan tulatal daw dakiti awanan paing. Narikat ti kipangpang tatyo na. Naglalo ket di mo pa'y amo ti pangpangtam. Magayang, kumusta ni Mami? Saan pa yan nakapuot? Aging ka ito? Anya nga ruti ko na ti doktor. Oh, apay nagsakit naman na yan. Gamot ako na ti doktor. Ano saan pa ila makapuot iti unos ti 24 oras? Saan na makalasat ken patay? Anya, saan yun? Masapong nagbiyak ni Mami. Kami, kasapulan ta. Aglalo ket kakaskasal talaing. Ken addan ton anak ta. Tuhan, Victor. Iso ang kasarita tanto man ni doktor. Taaramidan dati amin nakabarlanda. Amangispal ka ni Mami. Dominic, kumusta nga ni Auntie Dorothy? Saan ka daw pa yung nagsubli tipot na? Amang ano saan na nga ruda na malasat? Kunada, ano saan pa ilang ka nang nagsubli tipuot na iti yung nagti 24 oras? Nalabit, asan na namalasat? Anya? Kita ang lati karma, Dominic. Nakarkaron ti simangbay nga alawig ka ni Chona. Ngam ti inaramid na kadata. Juan, kasla na purisan mo't ita ti barukong na. Kapoy tinapasamak iti inana. Kaya't ko kumamata pa siya rin ni Auntie Dorothy di ospital. Ngama, kagurugkuran ako unay ni Chona. Amang ano din at tumatlang pasit gan iti sibay ti inana. Awagam to. Barang sungbatan na ka. Isulatan ti pang kumustaam iti inana. Mami, agreeing ka kuman. Sana kami apanawan. At danto na po ko mga awiram. Isasan ka kumahamatay. Ni Criselda. Hello? Agyaman ang tasinong batang tiawag ko, Chona. Kumusta ni Mami? Saan pa yan nakapuot? Makipag-reg na akin, tinapasamak kan ko na. Diyak ka sa pulan ti concern mo. Kandi lang mabalin. Saan kan nga umawag pa'y? Pagin ko kumusta ka. Amok. Ang pampamarang ka lang nga makipag-reg na. Awan to, matati maitulong mo. Ay, sunga. Mami! 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 Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.